le soneti le tlo tla ka la bararo ja bona molato mo di tlisha ka moshupolo go ebile le ka wena le fetutsi lena e se sale sex and intimacy talk ele thobalano le maikutlo re no le fetutse ja spedi gore go tle go gashe go bolelege malle mangata a kushishe gore go diragalang ke sepela le motšweletši wa ka o le mona go ke fela ke re ge ke motsebisha mo boyeng ka re ke na le the beautiful JJ wa bona re ke stiwala tša ke twebe Biale ertlogar le ba ku dulo na motšheletši bo gae o se bore Thobalano FM na le baeng re gasha re le ka mo SABC auditorium me re tlo ba le wena go fitla ka iri ya pele bošegong bjalo kono re go file dikoša tše pedi Kelly Price he proposed me ra go fa gape le koša people pricing tonight I celebrate my love hey what's it right now ke so re tlo se dirago ebile ke rata go le boša ka boka ba emba o ile gore batlile ebile batlile le balekane ba bona go tlo diragala tšeo di latelago re tlo boledišana le ngaka Moela go na le se sengwe sa bohlokwa seo a tlileng go se dira lenanego le eno ba fela ditaba tša dipapatšo di bohlokwa kudu ka lebaka la gore se a le moya ka dipapatšo se sengwe seo se tlileng go diragala e tlo no re ka lenanego le dutše le sepela ya ba gore re tlo na mara tsebagatšang hlogo poledišano yeo e lego gore go thobalano le maikutlo ya go ikgetha re tlo ba re boledišana ka yona seo nka no se dira gona bjale baratani ba ka fana le go bontšhana bjang lerato baratani ba ka fana le go bontšhana bjang lerato a ke re le gore ke letšatši la baratani la go ikgetha se se bohlokwa magareng ga bona ke go bontšhana le go fana lerato ga ba le fane fela ebile ba le bontšhana ya re tlo na marare ge re lebeletše lemanoga leo la tlhogopoledišana ka lebaka lao re tlo ga gaba ka lona lebakanyana ke bokaretle ra lebelela lemanoga le lengwe gape la tlhogopoledišana ya rena e le go kgotsofatšano thobalanong taba e bohlokwa kudu ka lebaka la gore re karolano ya thobalano e se go fela thobalano le maikutlo ke mo ka re tlo mara lebelela taba e gabotse ya kgotsofatšano ditabeng tša thobalano ka ge re fana lerato thobalano ke mokgwa mongwe wa go bontšhana lerato ke moka ya re lemanoga la boraro leo e leng gore re tle re le swere la tlhogopoledišano ye e tlo ba e le ge re lebeletše gore na go bohlokwa ga kakang go kgotsofatšana thobalanong go kgotsofatšana thobalanong re le baratani taba e bohlokwa kudu re fela re ge re bolela go lenanego le go ba go karolwana ye ra bolela gore thobalano ke se sengwe seo e leng gore se tiiša lerato ebile ge se sa diragale ka phethagalo le bokgwari manyalo a mantšhana le go tsena kotsing a ba a tla a fela mafelelong bjale ke tabeng o e bohlokwa e reng ke nameng ke tsebišeng ka pela gore wena motšheletši o le go gae wena mo tsebe gore go ba ke re re goeletša bjale ka mehla gore e ba le taolo baneng ba gago lenanegong le ke bolela le lena batho ba bagolo ga se lenanego la bana ke lenanego le e leng gore le theeletša ke batho ba bagolo ge o ka no ba o ena le ngwana fao a le ka fase ga mengwaga ye lesomeseswai ngwana o ga se a swanela ke go ka theeletša lenanego le ke tlo no nyaka gore ka pelanyana ka morago ga go tlo tšea dikoša tše pedi go baeti go tla tseba gabotse ke tše pedi ke moka ke tletle ke amogele ngaka Moela ke na le poledišano le yena lenanegong le la Moremogolo go karolwana ye ya thobalano le maikutlo ke ditaba tša papatšo mme ke tla kgopela bao ba lego ka dintlong tša kgaso ka ngayela gore ba ka no re fa dikoša tše pedi re tlo ba re boa go lena ka mono e ke le phaphathele matsogo le botsikudu ke le botšane yo re tloga re leboga kudu e re tšeng koša tše pedi re tla ba re boya ka bohlokwa se sengwe seo e leng gore re tlo se dira motšheletši wa Thobalano FM le wena moeng wa Thobalano FM gona bjale ka mo dintlong tša kgaso ke swanetše go tlo tsebiša baeng ba ka bao e lego gore ba gona bošegong bjalo khono eupša re pele ke tlo ba tsebiša ke amogeleng ngaka Moela pele o e leng gore re swanetše re tle re bolele ditaba tše pedi tše tharo le yena e reng ke le tsebiše ngaka Moela ke ngaka ya setšo bao e lego gore ba fela ba kgabola lenanegong la Moremogolo bošego
ba tla ba bapatša tše dingwe tša bongaka bja setšo le kgono ke moeng wa rena o tlile ebile ka morago ga gore a tlo bolela ka tše dingwe tša bohlokwa tšeo a swanetše go bolela ka tšona o tlo nama tšea karolo go a kere le baeng ba rena ba bangwe go dihlogopoledišano tšeo ke šetšego ke di tsebišitše ke lebeletše fanga ka moela botšegong bja lekgono gore le swanetše go bolela le rena ka bongaka bja setšo gore bo kgona go thuša bjang banna le basadi gore lerato la bona le tuke mollo go ya go ile nabile ke putšo ya ka yona yewe bo tsena kae bongaka bja setšo bo kgona bjang go dira taba ye Magashi ke le ngaka moela Fasila Phokwane Limpopo ga Sekhukhune go la Nnebo ke ngaka ya setšo ngaka ya go laola ka ditaola ngaka ya go bona ka moya so pudišo ya gago ke pudišo ye botse ya kwagala nnete mo legatong la baratane ke tle ke tsenelele ga kudu mo pudišong ya gago ke kgopela gore o mpušeletse yona ga botse ke tle ke itšee ka bogware jo bogolo bongaka bja setšo bo kgona go thuša bjang banna le basadi gore marato a bona a tielele mme lerato leo le no phela le tuka kgabo tša mollo bongaka bja setšo bo thuša ka tsela ya gore ka gare ga lerato go ne le dilabi tše dintšhi tše e leng gore di a kgona go hlolwa ke batho bao ba phelang ba go seleka ba bošego ba e leng gore ba kgona go dira gore ba lekane ba hloyane ba ska hlo ba lebellana ga botse ka mo gare ga lelapa o mongwe ga tsena a lebella o mongwe ba ske ba tseba gore ba ba ka eng ba no bona ba šušulana mara ba sa tsebe gore ke eng jwale bongaka bja setšo bo kgona go tšea karolo ya gore bo tloše dilabi tšeo di šitantšhwang lerato ka gare ga lelapa gobane ka gare ga lelapa go ne le ditlokotloko tše dintšhi mola e leng monna le mosadi ka lapeng go kgonagala gore batho ba ba ratana ba le gabotse re tseba gore ba na le kamano ya marato a mabotse ba nyalane gabotse mara go tlo go fihle go bao ke reng ke ba bošego ba go tshwenya gomme ba go direle seriti se sebe gore molekane wa gago ga go lebelela a se hlwa go bona jwale ka molekane wola wa kgale a beng a mo tseba gomme re a kgona gore ka bongaka bja setšo re tloše seriti seo se sebe batho ba boelane ba lebellane gabotse ke tloga ke le kwela a re bolele ka metsoša yeo e le gore le rata go bolela ka yona bošegong bja lekgono e thuša bjang metsoša ye mogolo wa ka go banna le basadi tabeng tša thobalano metsoša e re ratang go bolela ka yona lekgono motsoša o bohlokwa gagologologologologolo kamanong ya lerato gobane go ne le gore mosadi o a kgona gore a felelwe ke takatso ya thobalano gomme mo e leng gore ga a sa nyaka molekane wa gage a ba lebala lentšu lela la gore mosadi ga ile ka mohlobolo bogadi mmereko wa gage ke go hlobola mohlobolo ola mmereko wa gage ke go hlobola a swanele robala ka stofi gomme a lebala gore se a se etšeng bogadi ke eng ke moka e le ge takatso yela thobalano e fedile go ne le methušo yeo re kgonang go mofa gore a kgone go thuša ka takatso ya thobalano e boe ka mo legatong la monna yona e nape e le boima bo bogolo gobane ge takatso yela e fedile metšhini ka moka e kgona go wela fase e gane go pompa meetse goba selo sa modimo a na re a sa pompa a re gare ga sebaka-baka mosadi mola a le busy a ruthetše awe ene o tsore tšatši le mosadi ka moswana ka se go bolediše
komano ya ntshe le la mohlagare o ka se le bone jwale ke mola go gapeletšang gore go be le motsoša o e leng gore e gona ya setšo e tla go matlafatša thobalano ye gore o thome ka bogware o bo fetse ka bogware mogolo ka re tloga re lebogile kudu go ya ka sedimošo e lefile go motšheletši le bao ba lego ka mo ditlong tša kgaso le kgone re a ba lebogela ka seo ka moka le ba boditše go tšona go leboga nna mogaši aga wa le go gae ke mo gopotša gore o sa theleditše Thobela FM ya lekgotla kgaso la Afrika Borwa happiness o ka gare a sealoba sa gago mme ga bjale gona nna ka mo dintlong tša kgaso re ga sa twinne tse gona go tswa fane topokgolo ya polokwane re ipsina ka mo dintlong tša kgaso re na le baeng ba rena ke gašago ke ba lebeletše bahlatse ya bona le bona e le go gore ke ba gašetša ba ntebeletše bjale a re gateleng pele ka lenanego go ya le ka fao e leng gore le rulagantšwe ka gona ba tša lefapha la bokwalakwatši le nna happiness Thobamake re hlwele re se gona re tswile re ile go lebogiša le go kopana la mathomo le mothopa sefoka wa rena ka phadišano yeo ga e sale e bego e kwalakwatswa moyeng re be re le mokopane Masodi re ile go lebogiša le go kopana la mathomo le mothopa sefoka wa rena o tseba gore mo phadišanong ye re be re boledišane le banna gore ba rulaganye semaka seo e le gore ka sona ba tlo makatša bagatša ba bona ka tšeo e le gore Thobela FM e tla ba e ba diretše lona e ba diretše tšona letšatšing le la Valentine nnete gona mothopa sefoka wa rena ebile tate Tshepo Lehutso wa go tswa Masodi mokopane ke kgopela le bopšhatle ka legosi hei mothowe o dietse mogatšagwe letšatši le lengwe le lebose ke le botša nnete mogatšagwe ke mme Junior Lehutso nke le bopšhatle ka legosi le yena re tloga re leboga kudu ke bolela se e le gore batho ba gare ga rena bjale go tlo ba bose kudu gore nke re boledišane le bona ebile a ke no re mohlomong pele ke tlo bolela se ke name ke re ka moka bao ba ile go ba kgona go tsenela phadišano ye re tloga re ba leboga kudu ka lebaka la gore ba phethagaditše potegelo go theeletšeng Thobela FM e le ge be ba kgopela gore tsenelang phadišano ke nnete ba dira bjalo ke a kgola gore go a kwešišega gore re ka sebe bathopa sefoka ka moka le ge dihlopha tše pedi tša kgwele ya maoto di raloka bothopa sefoka e tlo no ba o tee fela bjale ka nnete bao ke šetšego ke badile maina a bona lapa la ga Lehutso ebile lona lapa la Mahlatse mme ke bolela ke ba lebeletše ga bjale ke gopola tšeo di diragetšego mosegare ge re be re fitlha lapeng la bona ya ba lethabo le legolo fela re tloga re leboga kudu le gona ba ga Lehutso a kere re tloga re leboga kudu mma Lehutso le gona ke tloga ke leboga kudu go no ba le dipotšišwana tše pedi tše tharo tšeo e le gore motheeletše gae le bao ba lego ka mo ditlong tše kgaso ga bjale ba no ba nyaka go di tseba re be re swanetše go ba re bala lengwalo la lena gore na gabotse go tlile bjang gwa tla bjang pele karolwana yeo a gone taba e tla ba e teletšana re tla itlola eupša re tla tla dipotšišong ka ge e le gore ka nnete re nyaka go boledišana le lena re tlo thoma ka lena Malehutso go no nyaka go tseba gore le ikwele bjang ka semaka seo Thobela FM e le gore nna ke a tseba ke re ke be ke ena le lena eupša botšang ka fa le motheeletše gae gore le ikwele bjang ge re be re ena le lena re fihla re tsena re le Thobela FM ya lekgotla kgaso la Afrika Borwa Thobela yo a bolelago ke Junior Lehutso go tswa mokopane Masodi today go bile le surprise mola ile gore ke swantse gore nna ke dira le monna wa ka surprise ka re ke birthday ya gage yo ebile gore Thobela ge e fitlha ke busy ke a prepare ba mpoditše gore re tlo tla Thobela FM ka bo 9
a ba mpotse gore le mosegare go na le surprise go bile lethabo le lone legolo mo go nna ka gore ba rile ge ba tsena lethabo le ke bile le lona ke bile le go tšhaba ke tšhabile mo pele ga bona ke buile mo phašising be ke sa believe se be ke se bona ka matlho aka ke leboga monna wa ka se a nkeretse go sona le Thobela FM se ba kgonneng go bona gore ke rena re ka kgonang go wina mahlatsi a re bileng le ona ke leboga Modimo gobane tsela ye re tsamaileng go bile boima ka baka la batswadi ba ka go bile mahlatsi gore ke kgone go amogela seemo se monna ka le mo go sona ka gore ka ntle le thapelo ga o ne se o ka se kgonago thapelo ye batswadi ba rena ba rutileng go yona ke a ba leboga e le go yena Jacob le Ana Langa Ramabele ba tswela lefaseng la Mmapela ke proud ka bona ka nako tsotlhe gobane le monna ka a ke mo fe mathata a se gore ke a ikgogomoša gore ke dirang mara a ona le letšatši le e leng gore nkile a fitlha ko gae a fitlha a complaina ka nna gore ke a mo tshwenya ke a mo tlhompha baswa ba gone bjale ba iphile diokobatši ba iphile majwala ga ba tlhomphe malapa a bona ba phela ba koša batswadi ba bona botlhoko le motswadi wa ka a o ne letšatši le nkile nna ka fitlha mo go yena ka fitlha ka re lekhutso wa ntshwenya ke leboga Modimo se a re file go sona le ba bangwe seemo se a le mo go sona ba seke ba re ge ba re motho a le mo godimo a wheelchair ba itšea gore ke bofelo ba lefase a se bofelo ba lefase ke a mo leboga Mr. Lekhutso o ntirile mosadi ke mma Lekhutso ka letšatši le la mamotlha ke proud ka seo a ke bela e le selo ke a o rata monna wa ka ntlha yeo ke tloga ke leboga ebile mohlomong motho a ka e felesetša le ka potšišo gore Morena Lekhutso mosadi o mo botse wa sephalaphala le mo hwetša kae le kopane kae le yena nke le rena le re nyakišeng ka montle Thobela ntate Make le ka mogolong ka moka ke re dumela wa bolela ke Tshepo wa Lekhutso o tswa lefaseng la Mokopane Masodi mosadi wa ka o mo botse ke tlhakane le ena Mmapela ke tlhakane le ena Mmapela o ka re ka no ke tlhakana le ena o ka re ha botsebotse be re dula mo gopona bom ke motho ke leswana le leng ke goletse mo plaseng botsebotse nna ke botho le re ke goletse mo plaseng la notse ke motho ke ra plasa botsebotse so ya gore ke tlhakana le mmeo ke rile ke bolela le yena ke gopola re le ka Maramabele ka boledišana le yena ka re ke seno boledišana le yena mme a rawa ke a wa moela ntate ke a leboga re leboga ka moka kopano yeo ya lena ebile ye thabišago ke swanetše go bolela gore le bošegong bjo bja lekgono semaka ga se se felele fela ge re be re tlile lapeng la lena le bošegong bja lekgono re na le semaka go lena le lelapa la ga Lekhutso mme ipsineng le rena le tla ka la bona semaka seo e leng gore re tlo nama ratla go lena ka sona motheletše gae o theletše Thobela FM ya lekgotlakgašo la Afrika Borwa ke Happiness Chobomake ke sepela le The Beautiful JJ ke botšweletši wa ka a šuka letsogong la ka la go ja ge ka mehla ke fela ke re The Beautiful JJ ke ra ena botšweletši wa ka o ya o thiba letšatši ke a kgola wa mmona a gore taba re pele re kopantšhitšwe ke lena le go lela Moremogolo ka lebaka la gore na le tlhogopoledišano yeo e leng gore ke šetše ke itsebišitše go tloganyana fa le mathomong tlhogopoledišano yeo e leng gore ke tlo rata gore ke binabine godimo ga dintlha tša yona tše bohlokwa o tla gopola gore ke go boditše gore baratani ba ka fana go bontšhana bjang lerato ke taba e leng gore tlo ba re lebeletše mokgwa wa bona ke a ibušeletša ka lebaka la gore ke nyaka go tlo tsebiša baeng ba ka bao re nago le bona bao re tlo swanelago ke go boledišana le bona
re tlo na mara lebelela gape le gore re tlo ra lebelela le khotsofatsano ya khotsofatsano tabeng tša thobalano ra na mara tlo ra lebelela le gore na go bohloka go le ka kang go khotsofatsana thobalanong re le baratani baeng ba ka ke bao le ba bona go fa ba tswa kgole le kgauswi ba bangwe ke gona ke thoba go ba tseba bošegong bja lekgono ke le botša nnete ke gona ke thoba go ba tseba bošegong bja lekgono re no tsebana fela ka go no boledišana bjale lekgono re kopane ke rata gore o mongwe le o mongwe wa bona a tletle a itsebiše a gona le motho o tee o ile gore ke tlo mo tsebiša ka moka ga bona ba tlo nama ba itsebiša Dr. Moela ke yena fela ke mo tsebišitšego ebile le yena o tlo nama tšea karolo lenanegong le la thobalano le maikutlo bošegong bja lekgono ga re sa re sex and intimacy talks ga gešo se sewe thobalano le maikutlo ke tla rata gore Dr. Moela nke le mpheleng kgaetšedi ka mola go thoma mathomong a na maitsebiše batleng ka tatelelano gana fa ke a leboga ke dumediša batheletši ba Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke dumediša ka moka le bao ba tlileng ka mo baratani ke a le bona le ba botse nna ke nna Raisetša Faith wa gaTšhoši ke ithutetše clinical psychology le University ya Pretoria ke measura ka sexology counseling le Columbian University ke a leboga ke a leboga batheletši ka moka ba Thobela FM le baratani ba rena ba leng ka wa bolelang ke Tebogo Maloba. I am a certified sex coach and ke measure le ka clinical psychology. Ke rata Lankul. Oh, ke rata dumedisa ba kwala ga botse ba batla ke beso. Okay, that's better. Ke rata go dumedisa lona baratani ba botlhe ba tletseng mona le pila jwang ga ka kra memo ya thayer chibidu galambla at least or lipstick ya chibidu bara go siana ke re go re tlo thabisa tonight. Thank you very much for having me. Nali lebitso la ka ke Tshephiri ke tla go Gauteng ko Centurion and I'm an intimacy coach and a sex expert. So we dirisana le individuals, lady couple, and I also do women's talks where is necessary. Ke bolela ke ba ruta ka how to communicate, the tools tsa rena tse leng gore re kgona go di subscribe or rather prescribe to the clients tsa rona gore ba kgone go oketsa bollo mo kamoreng ka pagale gore ba batla go connecta or to just level things up. This was a leveling up, leveling up. I get light. I get next year we do better. I get kaleboga. ya ke mareng Setswana se ka se bolelo ka dinko ke tsongela Centurion ke nna sex coach Real boga sex a ke re thobalano le maikutlo go Thobela FM go tšheletše gae ke a kgola le wena wa ipsina le baeng ba rena ka mono ditlo tša kgašo ba tloga ya ipsina kudu tlhogopoledišano ke itsebišitše baeng ba ka tlhogopoledišano ke itsebišitše motšweletši wa ka o bang kgopotša tabeng ya bohlokwa ke ile ka išia morago eupša ke a kgola gore le be le šetše le tsebišitšwe ka yona gore se sengwe sa bohlokwa seo e leng gore rata go thoma ka sona re rata go thoma go boledišana pele ka thobalano le tikologo, sex and environment, thobalano le tikologo gore na tikologo e bohlokwa bjang tabeng tša thobalano, tabeng tša go lokišetša motho mogopolong a ke kgone gore kudu le mmeleng eupša mogopolong go no rena lefelo le bohlokwa bjang mo re tlo amanago gona tabeng tša thobalano nkane nako nngwe hle re tle re tsebe gore batho gape wa tseba lefelong la bona la thobalano ba beile dikerese ebile di tukela leswiswaneng gannyane wa tseba eupša ya re mola go le bjalo wa no hwetša ba bangwe ba re ba le ka sethokgweng ka lopeng go lokile ke tsona tšeo bjale seo sa nama sa nyaka go ke o tlaba gabotse gore gabotse ge re bolela ka thobalano le taba ya tikologo
ke tikologo ya mohuta mang yeo e lego gore e tloga e šoma gabotse e šomela batho ba babedi gore namile letheka le le gabotse ga e ka faith ke rata go thoma ka wena a re no bolela ka thobalano le lefelo ngwana gešo go diagalang ka lefelo thomo rata dilo nna ke rata dilo wa tseba leshokenye ke thome ka gone gore di fapane lefelo le e leng gore batho ba ya go dira thobalano go lona le fapane ge re le ka gae go lokile ka moraela ya lena o ka beya mapolomo wa beya dikerese wa di laetela fase wa tšhela mapolongwana a makhubedu mo la fase eupša re a fapana banna ba rena ba fapana monna o mongwe dilo tšela ga a tlo di bona ebile a di tlo mo fa spark o tlo no di bona mara mogatšaka a di dire selo mo wena o mongwe o tlo re ga a di bona a re wow pele go botlhokwa ba theeletše gore tikologo ya lena e be lefelo le ile gore le tlhwekile sa botlhokwa ke go tlhweka a be tikologo e le gore go nkga gabose ka mo kamoreng dilo di dutse madulong mesamalo e dutse botse di-pillow case di dutse botse le wena o tsebe gore o mongwe o tshwanetse gore o kgabise lefelo lela la thobalano monna goba mosadi e seng gore e be rena basadi fela ka gore banna lena le bo selfishi le nyaka rena e be rena o ka reng re a prepara lena le diotla ka o bereka a e jalo ka moka ga rena re tšeng karolo monna wa ka anke tšatši le lengwe kere ke boya mošomong ke humane lefelo la rena la thobalano a mpeetše dirose a mpeetše champagne mola ke makale ke tlo ba le spark ke tlo kwa ntho nngwe ka kwa gabotse eupša go na le monna o mongwe e le gore a tshwenye le gona ka kwa kitšhineng spark se a moswara kore ga a ka nompona ke apere rokwana ya ka e botsana ke mo išapitša ke mo ka o swara ke spark ga ne taba le malepola a le le makgoleng e no direga go gongwe le go gongwe eupša lefelo a le tlhwekeng batheletše lefelo ga le tlhweke kgaetšedi yaka ke seo o se bolelago wa tseba motho o nagana ka mafelo a mantši ao e leng gore go lokile thobalano e diragala kudu ka bontšhi eupša ga a ka lebelela go tlhweka ga gona le go beakanyega ga gona ga gona bile go kgatlha leitlho la mmogedi re tlatla re boa go tabeo kgaetšedi yaka sestebogo o ka tsena o tabeng e o ka no mo neeletša yena o ke rata eda mo says faith ma a boletseng gona gore environment le sex di a tsamaišana di sepelanana ka moka ka lebaka la gore e seta mood e re bolela ka thobalano re bolela ka mood go tshwana le motho a ka tsoga re na ke mo di-moodsing today e re bolela ka sex re bolela ka mood so really environment e le set le mood o ba set ya ka a boletse gore le ka kitchen ka bedroom e le tlwaetšo ya ka bedroom yang ka dining room yang ka kitchen anja lo iša kwale a apere ntwenyana e botsana a ba le monna go no kuša re mamotla a re bereke o tshwana le ka metlheng go change mamotla mood o set mamotla the candle lights basic because here nana ka taba tša environment batho ba nana gore go tshwanele go be le tšhelete invested go tshwana le go change location go very important especially for batho ba ile ba nyalane batho ba ile they've been in long term relationships go change location go tšwa ka re environment ya lene le le comfortable ka ra yona la tšwa la ya mafelong a mangwe go ba le mood o leng set le go tsena just simple things like go tsena ka mo for dinner e set a mood the mood is different le tsamaya mo the basic things ya e re ke tsentšhe manganga a mangwe šia nna gane ke tsošetša ke seo se dira gore ke tsogelwe ke lefelo goba ke motho ka gore gape o nyakela motho go lomo bjale nkane le bolela ka goreng a o ne gore mpete ke skepe goba keng ana o na le digupu godimo ga di-wardropo ke nyaka motho mosman kore gabotse seo ke se bolelago kore ke nyaka gore motheletša a tla re kwešiše gabotse ka seo e le go bohlokwa bja tikologo go ya le ka fao o bolelago ka gona go beakanyega ga gona
eupša nka le go a direga le go sa beakanyega wena mo gongwe ebile thari ya tile gana fao awa ka lebaka la gore ka nnete a ke re di-feelings di tsoša ke motho mara environment ya raloka gane jalo e ke tlhakana le wena o nkiša kara lefifi there's no spark a gona spark oh yeah go na le di-standards ba re first impressions last longer okay re tla no ba re iputšiša go neta bakgaetšedi ya gore ba le ba ka masoding le ka maopeng le ka mabeleng gore go ba godiagalang ngaka moela le ka no tsena gana fao gannyane gore nke le reno gore botša yeo e le go taba ge ba bolela ka taba ya lefelo e bohlokwa gagolo gore e be clean mara se segolo maplomo dikerese tšeo di ka ba gona fela re tsebe gore le batheletši ba rena ko gae malapa ga lekane go na le mo e leng gore tšeo ga go kgonege mo environmenteng yeo ba phelago mo go yona gore tšeo di ka kgona go ba gona mara go bohlokwa gore pele ge o ya go tsenela tša thobalano ntwa mathomo ko go tsena metsing wa hlapa wa ba clean and then wa nkga smart ka sešepi sa gago and then wa aparela molekane wa gago gabotse ke mola e leng gore maikutlo a thoma go ragoga gona and then taba ye nngwe gape e dirang gore maikutlo a be le maatla ke taba ya gore banyalane gore ge o re sex ya ko maopeng yeo go na le thobalano ya bogodu yeo ke e ka banga maopeng a e kgethe gore na go clean goba go jwang le ka morago ga diulo ga e kgethe o ne go ja motho a solo go fedile ebile go berekegile jale yeo ke sex ya bogodu jale mara ya nnete e nyaka gore o be clean jale nto e dirang gore gape maikutlo a se ka emelela ka lebelo banyalane ge banyalana ba etebala a re tshware gana fao ka lebaka la gore re bolela kudu ka taba ya thobalano le lefelo ke no nyaka go tseba se sengwe ka diphekolo tša lena le meriana a lena ge monna a tla go lena a itswala lapeng le e leng gore ga go netse di botse go lekalo ga go kgatliše go lekalo mokhukhu ka mokgwa o tswana ka mowe o dutse le mosadi le bana meriana lena e nyaka o tseba re o dula ka lefelong le lefe ge le ka mo fa metsoša lena ke moka go tlalela go šomega ya metsoša yona e kotsi ka gore e kotsi ga kudu ka re immediately o nwa mo ge o thoma o swara khona gore nkabe ke namela tsela e tshware gana fao ngwaneso se tshepo ke o intimacy coach ebile o sexpert potšišo tšone tše ka moka ke di botšišitše go di akaretse kgaetšedi yaka eupša o re botša ka taba ya thobalano le lefelo go ya ka fao le ka bago le ka gona le šomela balekane ga botse bjang go tlhohleletša thobalano ebile mohlomongwe mongwe ke eng seo le ka re botša go sona bošegong bja lekono la re lefelo la mohuta o ga le šome okay ke a leboga ke tla le ka go gopola dipotso tse mphodiseng tsone di kae di 5 ya dipedi fela kgaetšedi ya okay a re boeleng ko ntlheng re bua ka o le motho yana as a person o feelwe di-senses akere touch smell all of those things from ga o gola la kgono le mama gago a le mo mmeleng ka wena the environment already was conducive for wena gore o kgone go gola and develop akere ga o fetsa go tsholwa le rumene ba go baile mo yona the environment ba create le gore e nne gore e be conducive for gore o gole for your wellness and development akere so ne ba bea letso le go stimulate se le go tle go thabisa gore o tsebe all these different textures whether pain or pleasure
or the texture ga botlo gore batla motho ga le gore o robala le molekane wa go ga o itse gore o batla go grebe or o batla gore a go massage softly. Those are the things tse le gore di lebella. So now how do lebella environment le thobalano is the same thing. I always tell the couple treating sex ya lona like an event. O bona ka tshego re mo eventing wa tlhaloganya. So no we itse gore ke nako mang go apariwa eng e bile go cater o ne o tseba le gore peke bokae o tseba gore miriri o etsa byang ga o itse gore batho tshameka byang bya magapele wa shave go batlang gore a tshameke le teng a gere. So now part and parcel ya gore byanong re prepare ke environment. Yeah. So environment ya ka ntate na tseba gore batla go thabisa mmejwang wa itse gore ditso go tlo mo dirang tsone today di tlo go mo stimulate di tlo go mo thabisa o rile ditso le gore tsotlhetsa gore wa itse gore wa di rata a di bia for just a surprise mara ga le re la dumelana la itse gore ga ke tsena le wena ke bua le wena ke batla gore re prepare kare nna ke batla gore ke experience 1 2 3 wena mpolella gore nna ke batla gore ke experience 1 2 3 from wena. Yeah. Ga di fetsa la dilo mafatshe la plan, you plan and you prepare. Ga le gore wa tseba gore ke batla gore re thome ka bathroom mpele, we can take a shower together or ro take a bath together. Other women ba tlhoka gore ntse ba stimulate ka touch gore ba khone go warm up. Ba tlhaloganya. Yes. And then the environment like you said, nna kongwe you've been married for a long time or more relationship for a long time. You know, but sometimes room they are already all over each other. You've been in a relationship for sebaka. So I collect the wood at Tube, mashallah ale So what are those things say part of that can be the environment. Okay. Massage maybe creamy or oily to do body massages. That way na ga ke feel gore tsekeng re rush to go faka le pipe ga sentse nna ke le busy ke batla go connecta le wena ke batla re on khatlile wena so tsotse ni bilo feditse ga tsela ka itshwara kana fa o re tloga re le boga ka moka tseo di boletswego re na le diputšišo tseo e le gore re di botšiša motheletši mola gae e bile gape re di botšiša le wena wena go le rena ka fano diputšišo tša rena ya ne a ke tsebe gore wena o šitelwa ke lefelo la mohuta mang leo e le go gore ga le go šomele ditabeng tša thobalano a ke tsebe gore wena o šitelwa ke lefelo la mohuta mang re tlo kgona go boledišana le bona motsweletši ka borago ga ge re tla be re tšere kotša e upša ke no nyaka go tsebiša fa gore diputšo tša rena šedi letlakala la rena la Facebook la Thobela FM yaka o kana mawatsena gana fao le Twitter gona Twitter @thobela_fm yaka re butša putšo tša gore nna wena o šitelwa ke lefelo la mohuta mang mo o tsenelago thobalano goba lefelo la thobalano leo le go šitelago le sa go direle go tšona ke lefelo la mohuta mang o itapiša ka kang go lokiša lefelo la thobalano gore o kgone go iketla botse le moratiwa wa gago go lokile ke diputšo tše e leng gore di botšiša wena motheletši mowe gae ebile re go kgopela gore kgathatema ka letlakala la rena la Facebook la Thobela FM yaka Twitter @thobela_fm yaka le yona ya šoma mme re tlo bala melaetša ya gago ka lenane go le dutše le sepela re sa tlo tšwela pele le manogale re le feditše ka lebaka maaka a sa felelwe ke diputšišo nka di botšiša go fitlha go esa re swere yona e fela bjala go netaba ke re swanetše go tšwela pele rata gore re tšee koša tše pedi tše eti go lokile re tlo tšea koša eti fela ke moka re tla re a boa go wena ra tla re a tšwela pele ka lenanego re tlo be mohlomong re nyaka go botšiša diputšo tše pedi tše tharo go tšwa go lena le go tlo bala melaetša mebedi e meraro ya go tšwa go batheletši ba rena ka letlakala la Facebook ke Happiness Tobamake ke gaša mmogo le motšweletši wa ka JJ Benu mme re ya leboga a re tšeng koša relationship of convenience available maybe because when I was saying I have feelings for you again udira ka lefelo if ever motho o le ka mokgwa ka gona mara o tseba gore nga se ena motho wa maleba ka lebaka la gore ka re go morata motho le reng a khumane ene o khupela gore nka se be sengele nka e dino ke nna ke tsore mo ke re motho khumana ke monyakang ka tswa ka ya kwa a ke re no ke motho mo soreng wa kamano ya convenience ne udira ga la ile le reng le ka mesho go fela gore nga lokishe lefelo
sepaka sa ba sa tswa se tsogile le re seng ke morate motho a ke kwe ga botse karolo ya lefelo reng ka re motho wo wa ke kwisitse karolo ya mathomo gore motho wa ga se gore wa morata e no ba e le gore ke yena le go fao ka nako le ke sa tsebo le tla ba le kopantshwa ke eng ya lefelo wa reng ka lona motho yo ke na le ena o ka nako eo o dira bojotho bja hae wa lokishe lefelo gore nna ke be le spark ya ba goreng mo di-feelings a ke yonong taba ya sex ya thobalano ke taba ya thoma ka monaganong a ke psychological ne so a ke na 2 minutes a ke nagana ka ena mosegare ka moka ke humana lokishe lefelo a na spark se ta tsoga even if ke sa mo feel ke sa mo nagane nna motho ke mo nagane tshula ka next door ke go tshwara wa tseba putsisho e sepelelana le ela ya ka ya gore ga botse a kenya ke lefelo ke nyaka motho a ke biale wa ra o botsisha putsisho fa ga botse gore go lokile ke na le mothuši ga se gore ga botse ke na le maikutlo a gagwe eupša e no ba gore ka gore o tlile goba re kopane re gana fao o leka o lokiša lefelo gore motlho o mongwe le ka loka eupša taba yeo go ya ka ena a se e leng gore e ka tsošetša motho bjale o nyaka go tseba gore na bjale gana fao lefelo le tlo kgona go ntsošetša bjang e le gore ga botse nna ke ne maikutlo go motho yoo se sapo ke nyaka o thoma ka wena kgaetsedi ya ka tšea maikong karabe potso gago ra ile bogela ya mogelegile and so wa bona relationship e ntseng yalo ke ya transaction ke bua ke la exchanger a ke re wena wa re gona di-feelings moene ke convenience fela ya gore ga o babiwa la kopana la ngwangwana mo le babiwang teng o molomo a kere so wena ha ile gore se le bule la tlhaloganya gore this is a relationship of convenience o molomo o tlo bua gore ba expecta eng so ka kra le gore a uso a bare okay ka gore nna we not building any relationship go a ke re ga re gopi ke batla gore mo yo kopana le nna ke be comfortable so mino gore ga ile gore a re ke a re go batla gore ga o kopana le nna re kopana go 5-star hotel that's the only time le gore nka kgona go go fa nna for this convenience ga lo ra na ke siame man le re ka kra kutu fela fa le mama fifing ke siame that's the case o molomo ke re le sana se batla you conveniently got what you wanted lena she conveniently got what she wanted others se ka nna re nna ke batla gore ga ke tsamaya le wena it must be go Cape Town a gro no kombi o kwa izuru batlang lene wa izuru batlang maybe no ipatlela fela holiday wena o ipatlela gore ngwaega so la trader so mollo motshontsha tlhaloganya na go sa se batlang yana mo oh yeah so ga ile gore batla environment o mo fa environment ka re lena tlo kra so se batlang okay ke go kwele ngaka mo ile ke nyaka ono tseba yana se song go tswa go lena mo tabeng eo re bolela go kudu mo dintlheng tse e leng gore kgaetsedi ya ka o fetša go di bolela batle mohlomong ba nyaka thušo ya marapa tše e huileng gore hei lefelo mane o ka re a le sepele gabotse o ka re le ile la ka la ba le mohlolowe wa gore le a lafe motho a lla ka lefelo gore lefelo ga le mosomele tabeng tša thobalano go ba tabe le thoma go ikwa mo go ja marapa di huileng a gona le motho ile gore ile ra ba le yena a lla ka taba ya lefelo a rena re o dileng ra ba le yena a lla ka taba ya lefelo go lliwa ka gantši motho o no lla ka gore metšhini ga e pompe gabotse letheka la baba dilo tša ka di a se tsamaye gabotse mo legatong la tše tša thobalano ga nke go ba le bao batla go lena bjale ka ngaka setšo motho a tle go lena re hei ke na le bothata bja thobalano mme bothata o ka ra go mmeleng bo ka mo monaganong ge ke re ke tsenna thobalano ke nagana tlhagaraga fela ke mo ka go sa šomega bao ba gona ntene ebile re a kgona go ba eletša kore go a le ka mokgo nna ke leng ngaka ya setšo ka gona ke ngaka ye nngwe e leng gore ke kgona go phekola motho ke kgona go laola motho ke kgona go profita motho ebile ke kgona go dula fase le motho ka mo eletša ka mo fa maele a bohlokwa ao a tlo go batlile ka ona go etša tša thobalano ge di le ka mokgo ke kgone go mmotša gore
and ntho ngwa gape ke thuša ke eng ke gore ke kgone go bona ka pela gore o dirwa ke eng oh yeah o dirwa ke eng and o gotse e le gore dilo tse dintšhi ge e le gore tlhagara ya gago ya monagano ke yona e mo distepang ga go legologologolo ke mo legatong la balekane ba babedi bao ba nyalaneng ya e tshwaragana fao ge e le taba ya thobalano le tikologo ga saka la kopana le yona ke le kwele motsweletši a ke tse gore sa ne le dipotšišo tše pedi tše tharo go tšwa go yo mongwe yo e le gore o rata go botšiša se sengwe re le nna ke tamišo ntatenake a ge re bolela le mang le bolela le setša calvin a ge potšišo ya ka ke ile bantšha kwa go mr bongaka gore na motsošo wa bona ba bolela ka ona o lasta for how long mo mmeleng wa motho re be re sa bolela ka taba ya lefelo le tikologo ngwanešo re tla fela re tlo tla fawe ka le gona ebile yeo e be le taba ya karolo ya bona ya papatšo e be se karolo ya tlhogopoledišano a rena re fetile tabeng tša papatšo re tsebišitše seo re bolelago ka sona botšiša ka ga lefelo le tikologo no mr make lefelo a lena gore mang o mo kae ge re ya legogeng re a legogeng a gone gore mang o mo kae a o ne gore re seeding goba re menyameng aowa a ke gore re laola ke maikutlo ka nako eo maikutlo ke ona re laolang ka bane ge re ka leka gore re beakanya gore re tlo ya kae e ra gore re tla re sa le mo tseleng ya ba re feditše oh ya go lokile ye nngwe potšišo goba a mangwe maikutlo motsweletši a mangwe maikutlo go na le o mongwe go lokile kgaetšile ka faith e re ke thome ka wena taba ya motho a sa kwešišego gore lefelo e ka kgona go ba se tsošetše ka mokgwa mang goba le na le karolo efe tabeng ya go tsoša maikutlo a motho gore a be le kgatlhego tabeng ya thobalanong o ka bonolofaletša yona ka mokgwa mang gore a ikwešiše o e leng gore a kwešiše goba ga a tlwaela gore lefelo le swantse go ba jwang ke kudu ka mo thoko ya banna batheeletši ba rena ba banna ke kgopela gore le be bonolo basading ba lena e bang bonolo le amogele tše ba le direlago tšona ka gore gantši ke rena basadi ba re lekang go lokiša lefelo e re ge mosadi wa gago a go lokišeditše lefelo le wena ge o e tlo se ke ba monyamiša amogela thagala thaba le rena basadi ge banna ba rena ba re lokišeditše amogela thaba ya go le yona e leng gore ya nyakega re tlo fitlha kwa parlamenteng re tlo ya gomme ra rerišana mafelelong ra ba ra fitlha sephethong eupša ge re beng bonolo ge re ka ba bonolo re tlo amogela ra ba ra kwešiša gore lefelo le botlhokwa le bona o tlo kwa go tsena o le mosadi goba o le monna go ikwa monkgwana o mongwe mo bose o ikwa mmele wa fase le ge rena o tlwaetse dikomola le ba re o tlono kwa o ikwa bose ka gore ge re tlhola ka kwa dibukeng rena basadi re tsošetša banna kudu ka sebebebe banna ba tsogela kudu ge re ka ba boleta ra hebaheba mo tseleng tša bona bjale ga ba dibeleng mmino wa hebaheba ka kwa kamoreng le bona ba se ke ba re nyamiša re thekgeng banna ba rena tlhe ya sehebahebe ke tikologo kgaetšedi yaka sestebogo e re ke tle go wena kgaetšedi yaka sestebogo tabe ya ke naganela motheeletši yaka ka mokgwa o mongwe a re tšeeng tabašeng ile ka swara tabeng go Thobela FM monna ba ngwadile lengwalo a re make ka gae ga e tsoge e robala robadi e upša ka ntle e tsoga gore be emelele godimo le dinyatsi di ampaka gana fao ge šetše o re botša ka taba ke mafelo a mabedi ke ka ntle re ka se tsebego gore o ya kae mo go bjang ke ka gae ke gopole ebile a tloga mpotša re wa tseba ka gae ge ke fitlha le ge ke tshwara kgorwana
gate ke swara khorwana ke swanetse bjale ke tsene ke ye ka gae wa tseba kuno kwa le dithoja mmele di wa ga bo di aga leselo a tlile le mogatšagwe upša ka ntle a ba le dinyatsi di ampaka ba ka ola se se tebego go ka ba go diagalang ka taba ya tikologo ge re tšere motho go mo šomela ka ntle gore e tsoge mme ye ya ka gae e ka ba e dirang ge re ka bolela ka tikologo gore ewe ka gore ka gae go nyaka ganto a o tsoga ke ka nnete gantši question or problem is the most common problem ye diragalang especially ka ra manyalo a rena e ba a number of reasons. One ke kushar go doctor another factor here re tla mo tabeng tša manyalo and relationships a re gopelang gore ka gae go ba le di-issues go ba le di-problems go thomo nagana lefelo la ka gae o gopotse gore nke tse ke tshwara lebati a gona borotho a gona motlagase a gona eng especially mo e le gore go na le factor gore partner motee wa bereka o mongwe a bereke go ba le a ke nyaka gore se gateledi but go ba le ntwela gore o do nyama o do nyama o nagana lefelo la ka gae he re tla ka montle re dila ka issues tša go tshwana le ntwe ba reng ke last ke go duma motho go ba le takatso ya motho go ba attracted to motho because he le gale o nyalane le motho o tsoga le yena o robala le yena ya tlwaelega and usually o kgwetse le gore ga o sa le attracted to motho wa gago and primary na as the couples re pala ko bolela re pala ko go share maikutlo a rena gore motho wa ka ga botse nna a go sa bereke ga 1 2 3 ke a go kwa le ntwa gore before le nyalana in the issue ya premarital counseling go ba le ntwe le re bitsa gore ke sexual compatibility ke ntwe le re ha re lebelele gore nna molekano wa ka are we sexually compatible na o nyala motho o se sexually compatible le yena compatible re a tsenelana na le di-issues tša gore nna re tseba di-sex language tša rena na go tseba gore nna motho wa ka o rata go dia so o rata dilo tše di so le dilo tše re bitsang gore ke di-fantasy ga re di tsebe and ke dilo tše le gore ka ntle re kgone di bolela ra kgone go di dia that's why ka ntle o ta hwetša gore ya tsoga ka gore a ke ra gona di-boundaries a gona comfortability ko gore gabotse taba ya thobalano le tikologo go na le mo e amago monagano se tshepa go lokile ke tlo tšea motheeletši a gago ba kere batheeletši ba babedi ba bararo ebile taba a rena ya semaka e tlo ba e diragala mo nakong e se fediše go pelo ke nyaka go tšea motheeletši go lefela 5-7 thute gore love language ya gago ke efe so ha o tshwana le nna yana o le tshepo nna ke rata di-gifts le what we call acts of service so acts of service ke ga ile gore molekane wa ka ke fitlhile mo ntlong o tlhatsitswe dikotlele tšeelala ge e le gore letse ba sepedi tšeelala tla ba tlhatsitswe dikotlele kapa ke fitlha o ntlhatsweditse koloi for nna ka re ke love language ya ka ke ka mokgweng a mpontshang lerato ka teng yene o rata quality time and touch so quality time a ka ba touching so le ge le gore tle be re beletse TV nna ka nna le nna a tshwara boroko ntse re shebile movie nna ka o feleletsa o tla be shebile sports as long as motho a teng ana le that thing ya gore o spenda nako le wena for yena ke quality time e tshwara fa o kgaitšedi yaka tabeng tira gore ke botšiše motheeletši wa rena yo a re theeleditše go bantheile ba re megala bjale e gona e lokile re tlo ba re tšea batheeletši le wena o lego ka dintlong tša kgašo ke go botšiše le baeng ba rena gore na polelo ya gago ya lerato magareng ga wa gago le wena ke efe mme ya bobedi ke e botšiše potšišo še gore nakong ya diphapano tša rena
re bontšha bjang le diphapanong tša rena gore lerato le sa le gona. Taba eo potšo e ke botša ye bohlokwa ka lebaka la gore nako nngwe ge re le baratani re sa bone go swana goba re fapantšhitšwe ke se sengwe re arabana re na le go araba tšeo ikego wa tseba kore ke mafelelong motho ga o sa tlo phela le yena mola mantšu a tlhaba ebile a mangwe o ka se a buši a tlo ba kgopišitše motho go ya go ile le ka morago ga gore di fele. Potšišo ya ka ya ba gore na re bontšhana bjang le nakong ya diphapano gore re sa ratana re batho ba tee. Ke kgopela o utswa motsotso ke le botšeng. Taba ye e nkgopotša se sengwe nna le waka re be re bolela ka yona a se kgale re no eletšana ka yona gore wa tseba ke eng waka o tseba gore waka ke Motsonga ke mara ke re wa tseba ntšene wa mina wa bona loko e hambanile hesh e fanele ku ri hi vulavurisana kahle hi nga tlhavani hi marito marito wo bava ngopfu because ti ta hela and loko swi herile me ni ta tshama ni tsundzuka ku ri hey wena u mi byele mhaka yin'wana ya ku ni tlhava ngopfu and a ni hi rivali la tseba ri waka ke mang okay go lokile o lokile ke dipotšišo tše pedi tšeo ke le botšišago tšona ke kgopela go tla go ke be ke sa tla go mang le be le feditše se tshepo go lokile se se tebogo tsena tabeng yeo re boledišanago ka yona kgaetšedi yaka ke rata no eda mo nte se tshepa e boletšeng gore gantši mo di-coupling he re dia di-couple sessions re toucha very much so mo di-love language he re ka lebela gantši if most couples never ka ya counseling mathata mantši ne tla fela divorce rate ne tla fela cheating ne tla fela because those things they are thusha disesela ja thusha re o kgone go sha motho wa gore ke motho wa mohuta mang le gore o mo rate o mmontšhe lerato mmontšha ka tsela e jwang ka re wena o ka no wa itša gore ho dia se sengwe o gore ke ntwela ya appreciation o kgwetše motho a filo ka re ga o appreciate lo tša di diang and not because of that but because of how tshware your love language that's the main problem because another thing here re lebelela gore if love language ya gago ke words of affirmation o nyaka kwa motho wa go botša gore ke a go rata o botsana o nyaka those kind of things ha sa o botše tšona o feel ka ra mara motho wa ka a don't rata ka botsana o thoma go doubta go thoma ba le insecurities go thoma ba le doubt ka ra marriage a rena so love languages is very important gore le di tsebe as much as your sex languages as much as your personalities as well is this Faith ke a leboga ke rata go bontšha gore tseba motho wa gago mmontšhe lerato ka go mo direla tše a di ratago ke tlo fa motlhala ka molekani wa ka o rata rice ka tlhapi simple ge a ka ja rice ka tlhapi wa re mae le bošego ba ona ba bo botse rice ka tlhapi le mae o tswa kae mara Mike o tswa South Africa o rata rice ka tlhapi ngwana ge se tswela pele rata ditaba tša ba rice ka tlhapi le bošego ba bona kore pelo ya ge ba do ba e tšhweu a re ke a leboga moga jaaka ke jele ke kgoši wa mo direla di-Sunday kose ke a leboga moga jaaka ke kgoši wa mo iša mo a ratang go ya gona ke moruti o rata kereke wa mo gopotša gore moga jaaka ke sontagara ya kereke o mo direla letšatši bjale ke mmontšhitše bjale a re ye go mofa jwale ge ke go mofa moga jaaka o nrata ke le ka godimo mowe gona wa tseba king kore a ka ba kore mowe ke mo direla bošego ke ge ke mofa hei make mo ke pramane mo a ke re ke mmontšhitše ke mmontšhitše
tšhitše a ke re make jale ke a mofa lerato le ke a raba puši wa gago nna a se nna ke wena o mpotšišitšeng mogatša ka ge nka no ba ka godimo o a kgotsofala ebile go ba ka godimo gaka e tla be e le ge re tšhaiša kore mmetšhe wa ka le yena o tšhaiša ka nna re a thoma ka yena ra thoma eupša ge re fitlha sephiri re se re pir e tšhaile 90 minutes ke nna ke a tšhaiša ke mo fa go gona a kgotsofala le nna ke kgotsofala. Ke kgopela go araba potšišo go tšwa go baeng ba rena go tše pedi tšeo ke le botšišitše go tšona Tobe ke a leboga ntate Make ke mongadi ke rata gore ke arabe polelo e potšišo e botšišang ya gore ke polelo efe ye ileng gore le ge re le ka re ga ntwa o e dirang go bontšha go bebofatša ntwa ya lena gantši ge le lwa le batho ba babedi bogolo le ge le ka ba le ferekane jwang kapa jwang ge o ka fela o bitša leina lentšu goba mabitšo awe o tlwaetšeng go a bitša le ge o thakgetše ke go bontšha lerato kore le ge le ka ba le rorogana bjang kapa bjang mara o fela o moroga o bitše lethapa gore mara mogatšaka eng ya gore o bolela gore mogatšaka ke go bontšha lerato bjale ga re ya re mogatšao ke mang awa wena o tšwela pele gape wena o ka yena gore yena wena o tšwela pele a kere wena o bontšha lerato jalo o tšwela pele le go bontšha lerato jalo o kobatša bogale jwa ntwa ya lena ke go bontšha lerato ke a leboga ka se bolele go ya pele ke a bona kore ke fela kore mara se di bona gabotse re setse gape bjale ba bang ba bela ma go na le potšišo gana fao warra okay nna ke botšiše ke nyako laetša gore nna le wa ka re botšhana jwang lerato nna ntho e re dirang ke gore nge se re etse wa gago ke ena o motho wa kgauswi le wena ke bone ka smile wa memeela man nna le ena ge re kwatišane kudu ne ntho re dirang ke goreng re make sure goreng we are still in contact like re a bolela enke mo phone le se maybe a ke gona re feletse se re kwane mafelong a letšatši a sa rabe phone ke signal a bontšha gore there is a problem so e le goreng re kgona bolela re tšwela pele re kgona go bolela ra goreng we still have a long way to go a re to fetša no re kgona maintain a communication because a re sentše ka molemo re taba lokiša ka molomo mara tša o khumana goreng tara re kwatišana palo ko boledišana ke yona ya go tšhoša yona eo ke kwele ntlha yewe go na le nngwe potšišo go lokile 0152971780 e re ke bone re ka ba re ba hwetša batšheletše go lokile ke tla tšea batšheletše tata goreng re ke dumediše mogaga le batheletši mo batlong go ba le gona wa bolelang ke nnepolo louis mafalo motho go tsa kodiponkgoneng ya ga manteti gona ka kua mmakotse o mobotse wa disepele maleisele nna yaka potšišo a se potšišo no ba go no fetola ya gore na re bontšhana jwang gore re a ratana le ge le gore tlabe re be felelane re ka tšwela pele go bontšhana jwang nna le wa ka šwena kono a le mokgauso le nna nna le yena ge re be felelane dilo di sa sepele gabotse a ke re nna ka tlhakoreng laka ke motho wa go kgomola ge nka no kwa gore a se ka mmolediša gabotse ka se sengwe ke thoma go kwa le tone ya ka ga tlo mphetola gore go raya gore se sengwe a se sepele gabotse nna ke resorta ka go gomola go ba go fitlhela ke mo kwa gore re ka kgona go tšea beke go iša go tše pedi go ba go fitlhela ke mo kwa gore o mola ke mo tsebang gona a boetšeng gona go na le gore ke tšwele pele ke mmolediša e fela mara ge ke nyaka dilo mo go yena ke no fela ke mmolediša ke re wa ka ke nyaka sa gore le gore wa ka nto gore le gore e ka yona wa ka sela le sela le sela o kore a le mo gapeletše go bolela la re ka mo ke ka gaka nka mpe ke kgomole a le ke re nka kgona go tšea beke tše pedi go ba go fitlhela ke mo kwa gore e ke mmolediša o mola ke mo tsebang gona ka re ke no fela ke re wa ka sa gore le gore se re sa gore le gore se re aga go tloga go kwagetše
ga go sa ne potšišo, ga go sa ne potšišo, ga go sa ne potšišo. 015297 1780. Ke a go tama motheletši le kae yo ba letšere le ba babedi ka nako e tee gape lenaneo le le bose leo a ke sa tseba gore ke boledišana le mang ka gore ba letšere ka nako e tee o ka re mošomišane mmogo a ka tloša o tee ke mo ka go a šala o tee Thobela motheletši le gona gona ke mohlahli ka matsepane ka Mospring be ka matsepane le gona ngwanešo a wa re gona re fele re le bone letsatsi la Valentine le fipile a ge ke leboga gore le theeleditše lenanego ebile le kgathateng mapotšišo a lena ke goreng goba maikutlo a lena a reng nna ke nyaka go fetolela gore na ka morago ga ge go bile dintwa na le ria jwang le tswelatsi jwang ka lerato na ka morago ga ge go bile le dintwa etse dintwa gore tša matsogo a kere tšeo a di nyakege di-face se go tša matsogo tša polelo ka polelo ngwanešo o nyaka go tseba gore go tšwelwa pele bjang nna ke nako e fa mohlala le nna batho mongwe a ke thome ka go e fa so ga ke re bona gantši ba re nna le monno mongwe ma a rata gore ge a se o boa mosegare a rate go anegela mosadi gore na mosegare bo go riara mto so a rata go mmotsa gore mogatšaka wa bona touke ka a namela mo mpeteng a re touke ka jalo tsatsi le leng a di fetse mosadi le a botsiša re ga le mogatšaka gore touke kae a kore kwati a mofetola ga botsone gore e lekanya le mamago jale ke era gore ge batho le ge re di fetse motho fela o mmisa ka leina ge o bona gore o kwatile ka kudu fela o mmisa ka leina o bo mmitsile ka sereto sa mamaga go le sa papaga gore a o itlhapogadi ya mahlakong ke go kwela ngwanešo ke leboga kudu go boledišana le wena aga se se tebogo ke a ga go potšišo e kgaetšedi yaka gore na ka morago ga diphapano re sa bona go swana ebile re be re omanyana re tšwela pele bjang gona bjale ke nyaka go tšea motheletši o mongwe ke tlo le fa dipotšišo mongwe le mongwe gore a tlatla arabe o gona motheletši mo moyeng re tšea motheletši maribešao advocate make le kae a rona le advocate make le bolela le Rufus Kaspa Modiba ka mo Mensebading motlhomphegi ke a gona mo ye ya lephapano ntate make ge re fapane ka mo gae ntate make ke nnetse a le a tshwanna le lefapano go tšele gore o mongwe le o mongwe o bolelela kua gaufi le tshwantse le no rapeletšana ntate make mogatšaka maelapo wa tseba o se ka dira so ke a go kgopela mohlwaka ke ke diphapano a re di gore le fele mogatšaka kona bophelo bontse bo esa bo ya pele make ka gore e le ka fapana ka moka wa kgwetšele gore a le boledišane e tlo ba gore problem ya lena e ya pele jalo le tshwantse le go boledišana le rapeletšane le bitsane mogatšaka o ya le ka mokgolo tlwa le bitsana ka gona ka mogae ge le tlhakgetše ke leboga kudu go boledišana le wena wa rra ke a leboga danke ntate make aga pele re tšea motheletši o mongwe se tshepo re tlo boledišana ka yona tabe bohlokwa bja gore ge maikutlo a ile godimo o mongwe a ye fase ke bofe o se ka ba lo a lebala go potšišo wa gagwe bohlokwa bja gore ge re befedišane re tšeatšeana upša o mongwe a ikokobetša ikiše ka fase ka ba monna goba mosadi na bohlokwa bja tabeo ke bofe re tšea o mongwe motheletši ka mogala madimešao papa maki le gona lenaneo le le bose mo motlha re a leboga awa ntwe ke rata go itšweletša mo waka ntho ba e bolelang ya gore o tshwantse go ska ba le gore o mongwe o patile wa ba le mantšwa wa šomišang ge gore wa kry-a o iphetleletša nna ka monna ya diragala wa bankofase ba monna wa ka ke ena wa fetšang ditaba
gantši ge re kwatišane mara taba ya gore ke ko mmitša ka lebitšo yona le ge re ka kwatišana jwang senke ke no mmitša papa ntše re kwatišane mara papa eng go lokile bjale ke kwele le bolela ka taba ya gore ge go befedišane motho o swanetše go no tšwela pela le ge ke sa bolele ka mantšu a lena eupša o mongwe o swanetše go fela a kgetha mantswe le go go befedišane le be le nyaka goreng ga botse ka yona yewe be ke bolelela gore o mongwe mafelelong tshwantše o mongwe a be fase ka gore ka sebe gae ka moka go lokile and wena wa ikgethela gore ke tshwantše ke be ko fase ke a go kwa go sa kgathalele go nna gore mosadi wa ikgethela gore gape go lokile and then ke parafini le petrol and then re tshwantše ke nota ka metsi go lokile mma gore ena ke le kweila kere and le taba ya public ya o lwa public re ganetša kudu gore nkampani ro bolela re le ba babedi senye moara batho a re bontšhe batho gore rena re yana go lokile ke leboga kudu go boledišana le lena go lokile papa ge pele re tlo tšea motheletši o mongwe sesfaith ke nyaka re lebelele taba e kgaetšedi yaka taba ya diphapano tša rena re sa kgethe gore re fapanela kae kore re sene sephiri tabeng ya diphapano tša rena go kgakgauthana mo pele ga batho le go palelwa ga yo mongwe go ya fase go hlokaga yo a ikišago fase ke kgopela go sware taba tšepedi tšela go kgakgauthana pele ga batho le go ka moka ga rena re palelwa go sena yo a kgonago go ikiša fase ke e leng gore ke tlo ba ke go botšiša yona e re tšee motheletši yo mongwe wa mafelelo ke ya go tamiša motheletši o gona motheletši go lokile o gona motheletši motheletši o gona Thobela re gona botšiša mpotšišo Pitse ya ka mage kore o ka re rena banna re a hatelwa le mo dipolelong lebaka e leng kemello right through e le ka mo saeteng ya mosadi pele le gore ba utlwe le ona le wena phapanya hao le wena e ka beng e le ba rena banna re phoso right through kore o ra gore dipoledišanong go na le o mongwe o na le go atlhola speecha o atlhola speecha mate ene le gona thata ntwa bobedi e le ka lebelela le gore bjalo lela ka taba ya bana le basadi ka go forišiwa mara ke kutla le bolela ntho nngwe e le goreng ke yona e thijang mothata ba gore a ke sa le kwa go lokile e upša ntlha yeo le e boletše gore tla no e tšwetša pele ke tlo le botšiša taba yona ye mogolo wa ka ya batho bao ba ka tsenago ka bogare ba leka go lokiša ditaba tša batho ba babedi bao ba le go diphapanong na ge go ka ba molaleng gore yo mongwe o a emelelwa e tla swara bjang yo mongwe le gona kemelelo e tla ka fase ga mabaka afe ka gore o hwetše le gore go lokile nakong ya rena ya diphapano re a re bitša ba ga borena gore ba tle ba re thuše bothata bjo bo itšego ke tla le rakgadi wena o tla le bomalome ya go ba tshelelago a re tsene tabeng yela kgaetšedi yaka okay so a ke tlhaloganya potsompoditseng yona ne le gore botlhokwa ba gore motho o ikokobetsang ga o mongwe le kodimo o mongwe le fafatshe o ikokobetsa a inela okay wile ke pa re address yona taba yo because it's very important gore ga ile gore ra motho o ikokobetsang o ikokobeletsa nako nngwe o ikokobeletsa ga gore o tshaba partner ya gago
or wa itse gore if le continue ka yona le tswella pele ka ntwa e go feletsa go tlhakatlhakanya Yeah. ne so it's not good ga motho a ikokobeletsa from angle e leng gore ene it's a lose but a win for wena. Okay. Yes. So ga le mo di relationship le le kalwa le lwana ga la rebisana emelo motho mongwe le mongwe o responsible for ene o reacta bya o kana mela thaba wa e fologa wa bua so batlang go se bua yes yo nkutlisa botlhoko but I'm responsible for ga ke tlo go araba or ga ke emela go emela ke go araba ke go kere. So the first question e potsa yona ke gore how important is it for gore nna ke win ntwae and ga ke win ntwae is there going to be two winners or go nna one winner? Re boetse gape go teng kwa mo ileng gore wena o lositse nna ke winne maar did you really win? Because ga re mo lenyalong or mo relationshiping how winner le nna ka win so ntse nna win. Oh, yeah. So it's very important gore ha le re la lwana le exchange mafoko wena o take responsibility for maikutlo a gago le gore o expressa bjang go mothong wa gago. Because ntho e etsang ye o ipotsa gore na am I now ke araba ene ke reacta ka gore nna le wena re wine or ke reacta ka gore ntshilikile. Another thing ke gore ga le setse di temperatures le kodimo ha setse le silikegile ba botlhe or ga motho a partner ga a tla ile gore o kwatile ene le wena wa itse gore kwena o ile gore o sentse dilo o kwatile the way ya kwala kwatang ka teng rona ga sgantsi ga ngata re nka re lebela anger ele and then you react to the anger. You're not supposed to react to the anger. Don't even entertain anger on you. Because it's just a cover emotion. How about to is because there's a disconnection and then motho over angry. So how much kwatile o ske wa entertain anger. Ske wa suiwa ke anger you. O mo shebele gore motho a re kwatile re kwatiswe ke 1 2 3 4 5. Yeah. What role did I play in that? And ke a utlwa ge o buang kgegolo o bua ditso tsa di buang tseo. Mar a rempila pila motho ke se leng gore there's a disconnect. Ska wa araba anger. You're gonna waste your time and how araba lona you are angry. Ha fetsa oba more angry, ha fetsa lona angry o mo ithobela go ga le tsoga phakela ke dinganqa gape. So it's your responsibility gore wena at the end of the day o tlo proud of the way you reacted ka situation e eo. So ga le re wa go fatshe because o bone gore itse re keng gang le nna ka isa temperature ka kodimo kwa ga go no tlo wina. Mar gang ka isa go tlase yana ke neela ke retse ba keng ke kopa o intshwarele. Yeah. Mar ke one gore ke makopa ya intshwarele gore wa bona gore itse re keng motho o ke motlise botlhoko e tla re kana go etlang re tla ya tlha sentle but not at that time. Ja, ke go kwela kgaitsedi ka gore a se tabela ya go hwetša go lwewa go sena wa ya go fase gore ge re dula ka mokhukhung re lwa gore re be re wishe mokhukhu. Ya gore ntwa gona e sala molego ke tloga ke go kwela eupša ntlha engwe gape e ke kwa go e bolela ke kwa o ka re motho a se ka ikokobeletša lefela e re ga a ikokobetša e be e le gore o ikokobeletša taba e leng gore e tla hola balekane ka moka e sego gore a ikokobeletše taba e leng gore motho o mongwe o tla ikhwetša o ka re yena o botlhale go feta yo mongwe. Ngaka tsena tšeela lahle ngaka tsena potšišong yeo ke le botšišego ge ke gopola ga botse mogaši ka re putšo e botšang e re go bohlokwa goba go ka re hola ka eng ge o ka hwetša le gore motho o mongwe ba mo emelela ba ahlola taba speecha go ahlola taba speecha goba go emelela o mongwe ka magareng ga legato la dintwa tša marato e tla be e le go thuba motse goba e tla be e le go se rate wo o tla go o mo emelela gomme a na le phošo a tseba gabotse gore o na le phošo ebile e tlo ba taba e dirang gore ntwa e seke a fela ka lapeng gobane tla be a tseba gabotse gore phošo e na le yena ge re šetše e le gore ka gare ga dintwa tša marato go ne le ditshele re a swanela re be le maswanedi a gore re lebelele nnete mo e leng gona ene re e šale morago go fihlela ebile re e ahlola and then ga go nyake gore ge kahlolo e tšeiwa e be o ka re ba go hloile go nyaka gore ge kahlolo e tšeiwa e tšeiwe ebile o e dumela o e bona gore ke phošo ka gore re tla be re lebeletše go lokiša
e seng go senya ge e le gore le wena nnete o tla bo o ikemišeditše gore ke nyaka go tšwela pele ka lerato le ebile ke nyaka gore lerato le tie and mola rena batho re lebala gore ga botsebotse lerato ge le ka fela o nagana gore o ka wa hwetša le leng gape pele ga go bonolo and go hwetša motho o e leng gore wa go rata go hwetša motho o e leng gore o go kwela bohloko ga go bonolo. Ngaka le kwagetše nna ke tlile le borakgadi fela o tlile le bomalome ya ge ba tshelela go ebile ge re rera ditaba fela ba re wa bona wena re tlo ba ra go lebala a go ne taba se se go tsena ditaba go ya ka putšo e ke go botšiše go yona kgaetšedi o kare ke gopela potšiša gona ebile gore nna re lokiša jwang after diphapano a gona ntho ya go feta go boledišana o dudiša fase ra boledišana ra bolela ra bontšhana gore nkopišitše go o tla mo ka gore a go thuše gore o gomole o re ka gore nkošiše bohloko le nna re ke pušeletše a re mo competitioneng ebile ga gona motho a nyako settlang score wa dula fase wa mmontše at the end of the day o tshwane o kwešiša gore motho o dulang le ena a le tshwane o tlo no ba le diphapano o tlo no mo le gore a re kwane ka lebaka la gore a re tshwane as batho so ga gona ntho ya go feta go boledišana ra dudiša fase gore motho a ka go tla mo le mo le mo o nkgopiše o tla mo le mo le mo yaka tshepa boletše gore go tla ntwela gore o kgone o tseba gore na go re sore o e bolelela kae ya ba le meaning ya gore awa ka nnete motho wa ka nnete o bone gore nkwešiše bohloko and ke di-apology for ntho e le gore ke edile and le nna ke bone gore ke mokgopiše ke tla moke ke go kwele kgaetšedi ka Sis Faith mabaka ao a dira gore re kgakgauthane pele ga batho o mongwe a se ke a ikokobetša go ba ya fase ke gopela batheeletši ba ntheeletše ga botsebotse ebile ba nkwe le ba ba leng ka mo ka mo thoko ya basadi ke tlo bolela ka thoko ya basadi le ka thoko ya banna ka mo thokong ya basadi re na le go no tšea advantage ke šomiše leina le la sekgowa ya gore o hwetše e le gore wena wa šoma o le mosadi molekane wa gago a šome o wa monyatša ke gore o monyatša dipereko ge re lebelela motse wa gile ke wena ge re lebelela grocery ke wena ge re lebelela o thoma go nyatša monna ola wa gago o bona o ka re ga a tšee maikarabelo o lebala gore le ikanne gore le tlo ba selo se se tee gomme ge le selo se se tee le a thušana o thoma go ba le go monyatša ke ka mo o tlo feleletšago mo pele ga batho o mmona e se selo ra ya ka thoko ya banna monna le yena o kgona gore le yena ka lebaka la gore yena wa šoma mosadi ga a šome a molaole kore a mo tabela ya gore ge o mongwe a be fetša re ka mo o janna ke tla gana mouwe o robala nna o nwa nna o ja nna ebile ke go diretše le favor ga botse banna ba o fetile ka moka ka no tšea gane a ke bone gore ke a iphatla kore ke banna ba o hwetša ba romile ba o reka di-atšha ka lebekere ke bona make o ba tseba gabotse a se wena o mongwe wa bona awa ka re ba putšoya ke ra se wena o mongwe wa bona na ba atšha ya lebekere bothata bo bogolo bo tsoga gona mo make go nyatšana le baratani o tlo humana e le gore ge nna re le ka mmolong ke re ya ebile go berekeng le ena re ya ebile ke o diatše fe kore re tlo tlhoka gore re ye re boledišane ka mokgose setebo wa bolelang gore re tlhoka poledišano le counseling yela ya marriage counseling e botlhokwa kudu because ba kgona gore bontšha gore na ge monna a šoma ge mosadi a šoma ge monna a sa šome mosadi ke bophelo bo bofe bo re swantšeng go bophela bo tlo kgona gore lao Hey, ya, ba re ba mo nyatša dipereko. Ya o nyatša dipereko ya tse. Le ge e ka ba motsotso. Go bolela ntlha ye nngwe malebana le tšeo ka moka re be gore di bolela go ba ntlha ye nngwe ya rata go e bolela go sa re gore malebana le tšeo re be gore di bolela. Le be le rata gore nga ka moela. Mogaši taba e be ke nyaka go e bolela she mo kamanong le tša marato e bohlokwa tšatši la mathomo ge o kopana le molekane wa gago for the first time ene ebile a gona gore jwang wena le molekane wa gago la thoma la boledišana ge e le gore ditaba tša lena di a kwana le tlo thoma ka go khisana
ge ile gore taba tsana di ya kwa le thoma ka go kissana ke ntwa mathomo mo leratong la lena le kopanong ya lena e ba kiss ntle le moratišo o tswang go ngaka ntle le moratišo o ka tswang o moruti go na le moratišo wa modimo ke mare a motho mare a motho le mpianyana ga o nyaka gore go tsebe o ngatha bogo ba re wa e lahlela ya ja e tlo go tseba ntwe e dirang gore o se kwa lebala molekane wa gago kiss ye wa go e direla mathomo o jile mare ya gagwe a ja mare ya gago o ka se tsoge o mo lebetše ke moratišo o mogolo wa mathomo ntwe e dirang gore go tle go be le di-marriage counselor tše ka mokana ka tšona mara kgale di be di se gona e le setšo lebaka ke gore re go nyalana ge o ka no bona o tšea matšatši a mabedi o se wa khisa molekane wa gago ntwa šiwe yetla and then ka morago ga moo ga kiss le ile la swara kiss le go brashana batho ba etebala motho ga a fihla nna ka lapile a lebelela koo gape e šita le petri ya koloi go na le alternator e le gore ge koloi e tsamaya e hlohletša petri gore e se ke ya fela jalo swanetše gore kiss le go brashana di be everyday le ka se tsoge le loile le main switch ga o we ka pela re tshwaragana fa ngaka le kwela kere ya e be le gore le kwele ba re mare ke moratišo o mogolo ge le gore a sa ka wa o tla ikwa a re tsweleng pele ka dipotšišo tše re tla be e le gore re o ruma lenanego re swanetše go laetšana le go fana lerato bjang ka gare ga kamano tša rena basadi ba swanetše go laetša le go fana lerato bjang re ke tlogele dipotšišo tša motšweletši ke bolele polelo e ka mokgwa se sengwe sa go tiiša dikamano tša lerato ke thobalano re nyaka goba re sa nyake mo lenanegong la Moremogolo molaetša o mogolo o re o phatlalatša go kwa gore dikamano tša thobalano tšeo di phethagalago ka mokgwa wa maleba re ra gore ka kgotsofatšano di tiiša malapa mme ebile mo e lego gore taba ye ga e direge malapa a mangwe a thubega ya re mola re boletše ka mokgwa o e upša ka lehlakoreng le lengwe ra eta ra gapa le molaetša wa gore dikamano tša thobalano mathata a dikamano tša thobalano a gona ka malapeng magareng ga rena wa rata ga o rata e ka se be rena ka moka kere eupša go na le malapa e leng gore a ne le mathata a thobalano magareng ga monna le mosadi go na le malapa a mangwe e leng gore ga go bjalo go na le malapa a mangwenyana go kaone eupša seo se le go gona bjale ka batho ke gore mathata a dikamano tša thobalano magareng ga rena re le batho a gona go a tswelela potšišo ya gore na ge go ena le ditlhohlo le mathata a thobalano magareng ga rena re le batho na ke kutu ke mphela na go fedile na nna re go ra Moremogolo go ya ka dikeletšo tša dingaka le ditsebi tšeo re bile go le tšona makga mantši karabo ya ba gore aowa ka lebaka la gore ka malapeng o hwetša monna goba mosadi a swere ke bolwetši ba sukiri o lahlegetše ke tuma thobalano ka lenyalong o hwetša e le gore ga se bolwetši ba sukiri fela eupša go na le mathata a mangwe ao a amilego thobalano ya monna goba mosadi ka gore yalo thobalano ga e phethagale ka mokgwa wa maleba go a ba le mathata a dikotsi a re ka kopanago le ona a mangwe le a mangwe a wena o ka naganago ao e lego gore mafelelong a re palelediša gore
go se ka ba le thobalano ka gae e ka ba a menagano tšatši le go a kgonagala tšatši le ga o kgonagale tšatši le la ga go a kgonagala bjale le bjale ke mathata gore phelago le ona nna ke le Make ke le mogaši wa lenaneo la Moremogolo ebile re na le karolwana ye ya sex and intimacy talk ke bala kudu ka ditaba tša thobalano ka lebaka la gore ke le mogaši wa lenaneo le ka thušano le motšweletši wa ka banna lefaseng ka bophara ke bona ba aperwe go kudu ke mathata a thobalano magareng ga tše dingwe tšeo di oketšago mathata a thobalano ke tšeo di latelago dinotagi mabjala ka mehuta le dilo tša go kgoga ka moka tšeo wena o di tsebago sa bobedi mathata a monagano a tšea karolo e kgolo le ona go feleletša a dira gore batho banna ba palelwe ke go tsena thobalanong kgatelelo ga monagano maikarabelo a banna ka gae le tšeo di letetšwego go tšwa go banna MENA providers ke tše dingwe tša mathata a e leng gore di feleletša di palediša banna go tsenela thobalano ke a mantši mathata awe eupša bothata bo bongwe šebo bja banna go gola banna ga re no swana le basadi go ya ka fao nna ke ile go ka di tlhodumela ka gona dingaka di tla go botša gore monna ga a batamela mengwaga ye 38 39 40 thobalano ya gagwe e thoma go ya go sesefala ga gore gore monna wa ka sa tsenela thobalano re ra a sena bolwetši eupša fela ka lebaka la go gola basadi ba na le tumo ye swarelelago go feta banna ditabeng tša thobalano ka lebaka la gore re bala go fitlha gana fa le go mengwaga ye 45 years motho a sa le very active bjale ke ditaba tše dingwe ke mabaka a mantšha e leng gore re swanetše go a šetša mme bošego bja lehono re botšiša potšišo ye na bjale ka banna le basadi re kgotsofatšana na bohlokwa bja go kgotsofatšana thobalanong ke bjo bokakang bohlokwa ba go kgotsofatšana thobalanong a ke se ka re ke bo bokakang bo dira eng ka manyalong bohlokwa bja go kgotsofatšana thobalanong bo dira eng ka manyalong ra tla ra ba le potšišo ya gore na banna le basadi ka taba ya go hloka kgotsofatšano ka manyalong taba yeo le banna le basadi le dirang ka yona re kgahlanong le taba e lenaneo la Moremogolo ya gore e re ge go ena le ditlhohlo tša thobalano magareng ga banna le basadi e be gore monna namile wa tšwa o nyaka mokaola go banyatsi e be gore mosadi wa tšwa o nyaka mokaola go banyatsi goba e be gore lenyalo le fedile go na le batheletši ba bantši bao ba tsene go moyeng ba nna ile go ka boledišana le bona mola Thobalano FM ya mpha go sebaka sa gone gore ke gaša lenaneo la Moremogolo e re be re swaragane le karolwana yona ye mo go tsene go banna le basadi ba kgonne go itlhaloša gore nna mogatšaka o tsogela lona tšatši leo a ka tšea kgwedi tše tharo a ka tšea kgwedi a ka tšea lebaka le le kakang eupša ke mothekgile dingaka tšeo re bile go le tšona di tlhohleletša molaetša wa gore banna le basadi thekganang kudu ka lehlakoreng la basadi se kokobetšeng banna ka mantšu ka lebaka la gore ke bona gantši ba itemogelago mathata a thobalano re botšiša motheletši wa rena bošegong bja lehono re re na wena o dira eng ka bothata bja thobalano bjo bo le go gona ka lapeng la gago ke kgopela go bolela tabela mafelelo ge ke be ke ditšwe ke dira lona lenaneo le go bile le mosadi o ilang a re ngwalela lengwalo a leboga karolwana ye ya thobalano le maikutlo e sa le sex and intimacy talk a re ngwalela lengwalo a re botša gore ke nna mohuta wa mosadi o lebego le bolela ka ena maabane a re ke mohuta owe wo ke bego ebile ke ra mogatšaka ke re motho wa go se tsogele mo se nna le wena go no swana le ge le mosadi go šetše fela gore o apare skete goba wa apare roko tša ka o thuša o re selo mogola ga go king mogatšaka a dira tabeti ya re ga a theletše lenaneo la rena a leletša mosadi a gagwe a morare ke kgopela o theletše Thobalano FM a hwetša re boledišana ka thobalano
le thekgano mathateng a thobalano ao a ka tlelago mosadi goba monna. Ke seo re swaraganago le sona in another sense, ka tlhaloganyo e nngwe lenanegong leo re swaraganego le lona. Ke ka lebaka leo re botišago taba ya kgotsofatšano ya thobalano. Re dirang ka tahlegelo ya kgotsofatšano ya thobalano ka malapeng? Gona ge go na le kgotsofatšano ya thobalano ka malapeng re dirang ka yona. Re a iketika, we celebrate. Re a iketika, re dirang ka yona. Khaitšhile ka re ke thome pele ka wena, re bolele pele ka thobalano yeo e sena go kgotsofatšano magareng ga batho ba babedi bao ba phelago. Na taba ye ka rarollwa ka mokgwa mang? Na taba ye go ka dirwa eng ka yona? Ke ntša bohlokwa wena bjale ka sexologist tšeo di swanetše go bolelwa magareng ga monna le mosadi malebana le bothata bjo. Ke a leboga Make. Ke tlo bušeletša ntlha ya gore re swanetše go tsebana. Basadi ba gešo bjale ka ge Make a boletše gore ke banna gantši mo e le gore o hwetša ba e ba le malwetšana ao a ba thibelago go tsenela tša thobalano. Tseba monna wa gago. Ge monna wa gago a na le bolwetši bja swikiri, re tseba gabotse gore ga e dio tsoga ka nako ya ne wena o naganang gore e tla no tsoga. E ne nako ya yona. Ke ka fao gantši ge ke e ba le di-session tše ke di swarang le di-couple goba basadi fela goba banna fela, ke botša basadi gore ge o tseba gore monna wa gago o na le bolwetši bja swikiri, wena ge o fihla ka gae make sure gore wena o no phela o apere toulo ka gare a go ne selo. Lebaka šele monna wa gago a ka no go bona nako e neo a tsogelwa mothuši. Ya ke se gore le yang kwana apara toulo ge monna wa gago a na le bolwetši bja swikiri go fihla ka gae, ka lebaka la gore go apere ka mokgwa o apere le ka di-tight le ka di-bokate go šalela o tlo tšola ko botšela e wele. Pele go ka phela o le ka toulo ke go tseba molekane wa gago. Ge o ka phela o le ka toulo Make, ge motšhine o emelela gomme o humana e le gore wena o lokile, e ka ba mo sofeng, e ka ba mo fase kore go gongwe le go gongwe go sofatša molekane wa gago. E le ge re bontšha tabela gore re a thekgana. Ge a feditše le gopola gore banna ba na le go fetša ke re ba re thakwetša rena re setla. Ge a feditše ke magole a ka ga gago, se ka kwata wa ra kganna ebile se ke be sa tla ka lebaka la gore o tla bo tseba gore monna wa gago bogole bja gagwe ke bo bofe. Go lokile kgaitšhile ka pele re tlo tšwela pele. Ke lemošitše gore re sana le lebaka la papatšo leo ke kgopela go mošomišane mmogo ka dintlong tša kgašo gore a re tšeele yona. Warra le gae le gago sefatlhego se seswa o ka thopa diphatlhego tša ka lapeng tša go lekana diranta tše dikete tše masomeseswai. Romela lentšu le sefoka go 45849 gomme o ka thopa diphatlho le didirišwa tša go šomiša mohlakase ka ditebogo go Accelerated Auctioneers. Etela acceleratedauctioneers.co.za go bona dithekišo le dithekofase tša bona tša beke. SMS e tee fela e tla go bitša R150 go na le melao le dipeelano. re a leboga mme re tšwela pele. Molaetša o mongwe wa bohlokwa ke gore mo nakong e se fediše go pelo re tla be e le gore re fetša lenanego mme re tlo ya dijong ebile le kgopela gore le tletle le lemoge sekgoba sela sa go fana sekgoba ge re tlo ba re ya dijong, mme ka go le lengwe gape ebile le tlo kgopela le gore le apare di-maske. Gona bjale ke a bona ka bontšinyana wa letlhobotse aparantle ke taba e botse gore re dire, mme re tšwela pele ka tlhogopoledišana rena se se tebo go tsena tabeng ye kgaitšedi ya kango ya le ka fa o e bonago ka gona. Ke a leboga Mr. Make. Gantši ke wela back to taba ya lenyalo le long term relationships. Go ba le nako e le gore le ba comfortable, especially itla mo basading. Ha se no thomo nyalwa motho wa ketisa a sa dia tšena di dia he bene ba sa kopana o hwetše jwa tša robala ka skipa sa Zuma gore wa apara khiba o tšhentšhitše a go sana le that excitement ka mogae le ntwa gore mosadi a re yena monna a boa a re o kgopela mapai, mosadi a re yena a di motsu. Gantši ka di-sessions tša ka ke rata preacher and ke phela ke preacher ka ntwe gore go na le ntwe engwe ba re ke maintaining sex. Ke wela back to ntwe Dr. Ibuletseng gore go tshwanne go be le ntwe ya go tlhotlheletša engine o rata kapa o sa rate. You are bound ke responsibility ya gago as partner ya motho wa gago
gore o robale le ena lo ntse o se mo dimotsong robale le ena kgotsofatse partner gago e re tla ka tabeng ya banna they very selfish he batla kampeteng ka gore yena once a no fitla mola nampila a sana taba gore wena o fitlhela ro se o fitlhe na a se ka moka ke ra le bolele leo o do fologa a sana taba gore so ke ntwela gore satisfaction ka moka re satisfied na ke ntwela gore le tshwane le butshane even before le ya mola gore motho wa ka motho o nyaka ke dieng kampeteng oh yeah le during wa botšiša gore o nyaka gore ke kgoname kudu ke dieng ke bule kudu wa bolela communication is very important ke ka mogole ka khotsofatsanang ka gona o ska itša gore wena awa o nka re modia so a o ta ba right go fedile awa a ska mogore ba re kang ka gona bolelang le after la dula fast la bolela gore motho wa ka mamtlhano go ijwang le gore a re zame gore e bang le di-ideas e bang creative e go tla mo sex a gona right and wrong a gona di-boundaries gore e bang creative especially kara lenyalo le long term relationships because we are through a lot of things kara manyalo go ba le many things tše re di challengeang so go tshwana go be creative re tle le different ways gore awa re ka spice jwang mamtlha cabbage re ka itšhela eng go be jalo le jalo oh yeah se se go ke buile le wena kgetše go lokile ngaka ke fitile go lena se se go se sepo Se shapa midnight, that's why. Okay, so ka satisfaction. It's a very interesting topic because since we be aware of the changes that rona personally. Because when only 17 and you started being sexually active then, and in your 20s and in your 30s and your 40s, you go through changes. Le go nna le bana, there are some changes. Just be aware of the changes. Ne? And I always keep the clients that you know, for motho o nna mo mmeleng o, you live in this body. Go kile gana tse le one le gore wena o kile ba I satisfy. Ha wena o palelwa self ke go I satisfy. Wa o fa motho mo responsibility eo. Okay. If wena ga o tlhaloganye mmele wa gago mo le gore wa o tlhaloganya gore ga ke tshwara fa and ga ke tsa motion also ke ba turned on if when how it but yet again o batla re molekane wa gago e nne o go isang go mankaleng kaleng gore ka mantšwa mang o swanetse go itseba mmele wa gagwe a tsebe gore go swara kae go diegang go swara kae go diegang e bena go tsebishang e seng wena gore o phele le ka mara research oh yeah because the wonderful thing about that is it lo go thusa ka gore ya ka ne ba re file example ya a ke tsora kwena ka pone le bo o sikama gore ha wena o satisfied ya ka bua gore bontate ba tle ba le selfish you know ga le re ke motho a di sukiri 1 minute ha eme ning tshwentse wa e kokobetsa gape gore tsoge so ga le gore yona situation tse leng gore one ke motho le gore o fitlha ka pele le ga fitlhile wena self o ka khona gore o mo bontshe gore lena a go thabise byang ga itse ka re go tsena fa ke go kgaoletse ganyana re dirang ka phetogo ya gore ke ratana le wena o le wa mmele o ka khona go kukega ka morago ga mengwaga e mene ga o sa kukega boima ba gago bo lekana le batho ba le ba bane ka mokgwa o kaka a o sa phetlega ga botse bjale gana fao re shuma bjang ke diang ka phetogo e bjalo ka monna goba wena o dirang ka phetogo e bjalo mpa e fihla kwa e bilewa o itse the tricky thing ka lenyalo you know, we live for better, for worse, in sickness and in health. Yeah. So you are bound by that. So how we kira mo position le gore molekane wa go change which happens. Gore lo na di changes, others are more drastic than tse you have to find something else to love about them. Yeah.
otherwise then ga le re ya apala o itse re keng ya apala le kile di counseling but ko re go mo lebella yana wa nyenyega ga o kgone e tshware fao ke kgopela dipušo tše pedi go tšwa go lena baeng ba rena mme ke tlo tšea batheletši ba babedi ka mogala ke 015297 1780 motšweletši go na le putšišo gana fao tše pedi fela ga thobela ka mošate wa bolelang ke Jacob Thole ka lelela la dingwa ke malome uncle go tswa lefatsheng la Mathibela Sebitiela ke kule pulo le nngwe ya setting ya gore monna o kgona go ntsha metsana le a bonna before mosadi yena a kgotsofala gana mowe ga ke tsebe gore ke ne putšo ya gore gana mowe ke tsebe gore ge šetše e le nna ke seng ke kgotsofala wena o šetše o mphuša o le mosadi o re ne ke lapile goba a wa kgale sela o fetše nna go tlabe go direga eng fao go lokile ke kwele ya bobedi ya mafelelo go lokile ya se sepo ka gore bile ya ka gore o sa tshwere mike nna nkane o sa fetše wena gape nna bjale gona ke kwele nkane o sa fetše gape fetša ke putšo e ba e botšišago nkane go ba le putšišo ya mohutao go tla ba go diragalang mosadi o re nkane o sa fetše go diragalang so go na le banna ba leng gore bone ba tsaya sebaka ga ke ntse re bua ka compatibilities and things like that so ke le gore wena motho o nang le ene it's either ke motho o tsang sebaka or occasionally o tla ba tsaya sebaka so ga le gore ene full time o tsaya sebaka then you have to find ways tse leng gore okay fine maybe o thome ka nna o mfuthumatse gore a re thome ka wena ke tsebe gore re tlo tshameka bjang and then halfway then ke tsebe gore okay fine from here on o nka another 15 minutes and then o tlo rota some other men they can't help it because sensation is not strong enough so ga ba kgone go rota and it's okay le ga le gore go tlhapologa intshwarele I apologize go lokile go tlhapologa so go na le ba leng gore it's a health issue a ba kgone go tlhapologa ka pele so they need to look into that ba bangwe ba itshwara ka gore o ikutlwa gore wa tseba keng ka mokgong ke jaf keng ya gore mo hweditse yes re keng from starter to main to double main and dessert double dessert so now ga le gore bjana motho ga go o moyo and le wena wa enjoy because mo tsa tsama ga motho a re ke lapile mfologe yana is because se tse bone ba tlhapologile e bile ba feel dry so ha se motho a feel dry ga se tlhole go le monate go botlhoko wa kgago ga yana wa tlhaloganya so ha motho le tshwere tsa bodi lubricant le dio mamang o ka nna kgona go tswella pele ka gore at the same time a pleasurable le ne mosadi o wa enjoy o utlwa monate ke go kwele a re bone gore motheletši wa rena re ka mohwetša o motee go ba babedi ka mogala 0152971780 motheletši ke a go tama go le gona le kae re gona le bolela le Phirimekwa ka Motlolo Phirimekwa kgopela o botšhepotšheteng ka lemadi potšišo ya ka ya mathomo ke ya gore ga e le gore ke ntšha madi a magolo ka lebelo e ka ba e le bolwetši na ge e le gore le diang ga e le gore ke tsene ke thobalano ke ntšha madi a magolo ka tsela ke ra gore a ka tsoa e le ejaculation le no ba le sa ebitša gabotse ke le kwele ka ba e le gore taba tša bolwetši na go lokile ke potšišo fela ya lena kere a ke botši ya bobedi ka lebelwanyanenyana ke kgopela go tseba gore na di-sex toy ka gare gantela ga kamano ya rena ya legoga na go na le karolo e ka e ralokago na a ke kwe ke kgopela go tseba gore na di-sex toy keratše tšeo ke di-artificial gore na ka ga legoga la rena go na le karolo e ka e ralokago ga e le gore go ngwang kare ga ke performe ka botse na yo nna a ke kwe a ke le kwe gabotse ke kgopela go tseba gore di-sex toys ka di-artificial ka gare
ka thobalano ya ka ga e le gore ga di itsogela ka kotse nna nka kgona go šomiša nako mo gare ga rena Oh, ke le kwele ke tloga ke lebogile potšišo ya lena hle go leboga nna madi thobela ke tlo kgopela gore go potšišo tša gagwe tše pedi ke botšiše tee ke na le lebaka la go se botšiše ka early ejaculation gantši e tloga e nyaka dingaka eupša re ke botšiše se faith tabeng ya di-sex toys ke go fa 30 seconds ka boripana ya karetše a ka di šomiša tabeng ya thobalano di-sex toys go na le mogola e leng gore dinao tabeng tša thobalano ge eba ga a kgone go kgotsofatša molekani wa gagwe ke mo ka šomiša tšona e go a kgonega ntatemake le batheletše a ka di šomiša di nyaka bošišwa mohuta mang magareng ga batho ba yena babedi o ba comfortable ka tšona o kwa ipsinne ga a dirile ka tšona eupša o mongwe yena a kwe selo o nyaka nama ya motho ge molekane bjale o mongwe a sa nyake tšewe a ka no ba a sa di nyake go nyakega kwešišwa mohuta mang gore go tetle go amogelege ka gare ga lenyalo goba dikamanong tša marato gore di ka šoma ge a sa di kwešiše ke dumela gore e tlo ba bothata ka gore o tlo di šomiša ka feleletša ke nagana gore motlho mongwe nna ke sana botlhokwa ka mogae go kaone ke dio sepela ke re wena o rekile mpopianowe o ne o šala le ona nna ke sepele e tlo re iša tlhalong go botlhokwa gore re di boledišane ge re le ba babedi mogatšaka ka gore wena o fitlha ka pela nna ke sa ya gane nka dia so go ka ba jwa re ikwanele ge ba e kgonege go lokile ke tlo mo swara ka mo swara di-libra minora tšela ka di swara ka di iša godimo a ba a fitlha ra thoma gape ra lema lenanego la rena go fitlha gana fa le fihlile mafelelong re le ruma ka mokgwa wo nna ke le Thomo Happiness Make le nna ke na le waka ke rata go leboga batho bao ba le go gona ka moka baeng ba rena bao le kgonne go tla fa ke leboga bolaodi le bašomišane mmogo ke leboga sehlopha sa bakwalekwatši ba Thobalano FM ke leboga gape le borametšhene ba Thobalano FM le ka moka bao ba tlile go fa ba tla ba kgona go kgabisa fa bo Sesimankoko re tloga re le leboga gape le seopedi sa rena se re opeletša gabotsana hlelena ga mmogo le batheletši ba rena bao ba bego ba tsena ka mogala mme ba kgonne go kgatha tema ke tloga ke leboga kudu Happiness Thomo Make ke ena o lena go le fihle mafelelong motsweletši wa ka JJ Menu ke a go leboga re le leboga ka moka e ke tiragalo ye re ka re le go sasa ge Thobalano FM e tlo rulaganya ye nngwe e ka no ba ya mohuta ona o go ya mohuta o mongwe ka se sengwe goba ka se sengwe ke mo ka lano re phalalela gana ka fa ke tloga ke lebogile kudu mošate re tla tswa ka koša seopedi sa rena sa re opelela nke le iphapathele matsogo. Thank you.